kumsi benta ban yadon ketilang bat kasinon haka jingtumu ban penuan dur thamai ban pin itnat ya ka khardop bandrung saka Dr. H. Garden Robot Hospital Shillong u Dr. Didi Lapang lono senyang da kapisa kum ke jingsongu ya kani kecaka a jingsumar kabala a ya ka jingsumar kabapaka badru kaba ka kurim kejong u kakong amethyst linda bla kalalai em haka por balej ban kha ya ka khun banikong house nem sia jaknai spa sanpupra ya kani ke jingpuran dur thamai kamat ka khardop jong kani ka hospital labai tingka da ka yeng ka sem jong Dr. Didi Lapang kum ke jingsungu nak benta kani ka caka a jingsumar bat lawan ban plepai ba dau sembot mrang ba ka jala ba perstun tensong ha ka jinalang rengkat bot Dr. Didi Lapang ubadeiru nongai bui jong ka sarkar jala ha ka jingsakhilang ki pastor bat ki doktor bat ki nongpinya ya kani ka hospital nakaliang jong Dr. Didi Lapang apakran hakani ke jelang kumusumbut kongsan ulai thu ya khana bas ngomulung haka jingsem ka jong u haka por baka kurim ka jong u ka kong amethyst lindabla haka por bali ban kha ya ka khun baningkong house nem sia ka naispa san popra bat kumnu kala lai im bat kumnu kala im na ka jingyam ko amel chung khandiat ba kum ka yen dei ba ka ne ki no senyam joi nai po phikla long long ke jing jam aga snem katkenai pasan pura la wala mangne Mrs. Lapang ban hangnal hospital ban wan khaklo ya ka khon ban kong ni doi katen ka ka doni khon yo ha por bi wan hangne hospital don doctor hu ba doctor tre hadin na kha kencing sidong kerajaan kata-kata. Doktor Rin la ong yang ban pa khot no yang bahaya nasen ka kencing pan kami long shu. Tenai haba kot yung kata kencing ong juga. Doktor Rin yo. Kila itu baru bagaimana siapa? Berikut hantai om super syam, super syam. Banyo araya sisi kesna. Kamnom kebaca banyo araya sisi kesna mau kanong tahu dalam mir. Untuk rekod no ban yo ai kulai kadu yo nombang. Dengan tom mereka la sayom ba ta. Jebat dengan mare. Kalau kaki bahaya benale kroy baru. West Mission Hospital nomor di Amethyst di Jepang di Kota Nantimir. Nanti pada hari ukor ngalaiban mare sanang shalom parlo bermahisa banwat ya nama Islam. Nam suatu kijat kisupadai kadang kamu nam suatu shalom pun. Kalau jauh kesini nayo kadwengon Iba growing on Islam. La poeta baru kami mont, ya simsa monta, but la sham badangi kadway mont, kendai mont Islam ini. Hantar badangi isopna, bahar kenai, bala sham Islam mana nanta, yo syajar rasba sisi. Di Dr. Drinyo tolam yang Kawadunan that straight Minsa Yalen Hospital. Ada di sini pun la Islam kaki, pada den kendiat Dr. Rino la kam miyopor. So, ada kata dalam miyopor, pada hasni basan. Itu terhiu, itu nak kamera. Jom Mrs. Lapang Matiang. Dai don Dr. Rin ban khot sai ma. Kamane na jan. Lajan juga mi na kibat. Ka dur yo Mrs. Lapang ka ibna. Ba doktor untuk film komunikasi wana jan wong no. Amethyst na potak pancama. Amethyst peluan pai na kejengya. Dos semua boleh. Tuh, ten, long kemen baru, arut kelong bagi kami lakukan. Yang tulen dia kata jingja,
boleh lah. Ngimplek jaga jing isingan jing kermen agatur jung dong perlu bagi dokter training nangra. Nangka nilai kan mau keju penong ini kan mau ini benda yo ini demo ban bu ban ai yang nego sudah. Pemelajar jing pun kau kepikiran ban berita ini yang dulu sungguh ini juga Kristen yang bom Kristen kasih nurut kena hospital te ngisongwa pendusti te anda nilai berkat akan dulu nanta nilai berkat ba ide benda ini nilai hospital hagan senang benda kasih nak baka komiti juga kelakwa bersna penmahal kena semua jangan ingin TPE kata menurut tenrai udon uwa syalum berboring yang Charles Mangar orang teri kum additional PS joma akhir tahun dan tak tolong industri namoti te udon ka attachment bagi ini te uwan yang lap yang iba ngayon siapa kasih nama berpenye ia kena ganti terjadi. Teman tahi orang kuat apa di Bandung, tu khas lah yang lambda pastor besar macam badia ini medical superintendent namanya Iwan Hayen, badan tang yang keren yang berpau ke jumlah ke jumi, badan terwah yang donation ke beberapa orang jumi beberapa diam semua kita. Nurani community ngi tahu borom tak ada kita. Yang macam ni penai, no. But hagas ni kaba, pastor SS majau, yang balapan ni orang banyak penjai jaga jeng, tu kejeng aja pribadi pelimo, dan pastor cerai, kelabian dan kamu terpen baik. Nah yang kerana rai, nampak kedua pastor macam neng syuting bah, yang hak apa pratare, gaya teaching mesti lawan ho, ban untuk function. Jadi siapa kata, dengan itu yang boleh bah, kalau pelikaran bangla pandai ibu itu. Nampak kata, kalau dia kira orang bijeng boleh bangai, musibah dia, ya kini kijing, ya baru apa, imsibik apa orang tangkap personal kijing ini. Kalau bijing boleh, ya ketenjat jauh dari hospital pada. Ketenjat juga kita long kat panangnya kapor nang iwi, nang samtena, menong indah TPE atau tuang doktor obat hutan. Kalau iwi mentah kenang ya, baka pantai saya kenang itu ya kene. Saudara berkenal, apa pun boleh kapor. Ya kentin long fellow, apa pun jemu sum of life. Kebetulan kini kita lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leaves behind us footprints on the sands of time. The shall lay while within judge of missionary that night iba at shape of serena yutul bangis kem makana yeshikari kanang penyubi lalu di Sipur ki mersem Sipur pada kalian di jongi ke presiden senat terpilih ki pastor ini baru kiyok ke Sumar dan ke Sumar respon senai itu nak mulai tarjih surit ya ke komiti jongka senat beberapa yang ini aibarin jongi aku mulai pasal macam betul sutuwi jongi pada siapa ini kumgat dak jauh ini semua yang ayo yang boleh nanti kita kamu khawatir makta tu ayo ini benar burung ya ke burung jauh boleh tu ayo long ke burung yang boleh aku berjalan tadi
Uba perstun tensong habakren kumukongsan uloong bakani ka hospital omtang baka sumari ka jingpang jingstam hakamet kapat Henry Wat ikimin simruru kumju bat ulakentu bakani ka caka a jing sumar kan yai pernai bat kiu saprang bat ka sarkar kan don lang rengkat ya ka jingpang kre ya ka jingraki dap sis pas nem jong ka jisikri pai pa ka jala di kamrat bak jong pi ka hospital na kalian bersorkan minum kesu langon Badai kata-kata kalau belum ni kabinet, ni siang ni berkat, habang yung ki private hospitals, yang kecintrai sitom joki barok, banyak terang, yang katanya kata mah apa serkai hadu kata-kata, ngilerai, balapung nupung ka oksigen plant. Ina ay kerpang yang di private hospital. Banila lek kunta banangit scan. Kan lo beci berkum. Ya di private hospital baru. Omtang hasil silom. Nilai juai. Bat siapai siapa karu ujuk. Ubaongi malapang mana kadang burung laba kerau. Kali di hospital. Kadang siapa hospital. Om baka sumar tani kami, nrei, baka sumaru ia kunci beliau. Dikata kadai kapa ngasih kuah ban pen mau, ia kah history jauh kerubah sudah. Dak apa buruk? Don katu kena deli is nem dari kipros nem dulu. Yo i dan aku buat kubur sipan nasta. Kejimpang kemesin ngomong seperti ngasubwa kan orang ni dia ke governing board yang ini baru ay baka history kapag katakan nginam ay lang baka rin ang to giniat ng desek ma nginam siya asu baka to ka history kapag sunod na kan man siya sa sisip pa di kosta Sis pas nem mentaus nem dia lagi. Tongin lagi. Daka pangi pai hikmat jongi. Hiba kenjato. Xiao te. Ubal plan. Ban pelong yang ni kumilo.